isidakwa nje engahlangana naso nami ngasidobha ngoba sikhipha imali silahlile. Ayinto ekhona. Mina ngifuna imali yami. Into ekhona. Ngiyayivala. Hambani endlini manje. Ngiyayivala le ngiyaloka mina. Ngiyaloka. Akawunikanga ngithi Mangena emanzini. Phefemula ngesemuva njengengulube. Wona bathi doswani ngiyabopha la. Bafanele Ngiyavala kimi. Athi okay mina ngizimisela ukushada. Angilali nawo before ngakenzani ngingakakushadi. Uyomthetho wakithi thina. Asilale nomfazi singakashadi, singakahlali sonke. Wena wangitshela ukuthi wena uzomnikeza lo. Wangitshela ukuthi wena unandoda. Ngawe mina ngangizimisela ukuthi ngizoshada wena. Uthi bengidaki, just ngangidaki. Bathusjava kajama umafutha emfene bafazi bemphika bethi ageno akasibindi kanti vele okasibindi inkihlankihla yamasemishi intombi zaseZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethe ishumi. Sanibonani Dumelanga Msheni, good morning uDlamini Sibalikhulu Jamashadi Nkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi. Usigunya Mkhonto umfazi mabele madwa ngicela isingane ngaphesheya komfula ngithi kwena welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la on Duyaza TV. Uma ngaba akasubscribe kuDuyaza TV mina ngazi ukuthi uhlaleleni. Angazi ukuthi ulindeni. Ngicela ukuthi ungenzele kanje. Subscribe, ushare, ulike, ucommente and let us know ukuthi ucabangani ngalomsebenzi esikulethela wona. Maqeda lapho uhlale phansi uyivulela uWi-Fi wakho ungene ku YouTube, ungene ku Smart TV yakho, uyibukele uDlamini, uyibukele iCMTV, uyibukele iAngisakufuni, uyibukele iniyathembana na. Senza umsebenzi omnandi. Ngokusho kanjalo ngithi kuwena phinda mzala, take me to the something. Sanibonani sengiphinde ngabuya. Welcome akaDlamini Sibalikhulu Jamashadi Nkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi Usigunya Mkhonto umfazi mabele made wancela ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswanga condom, ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu amzonga utheni? Uthi usithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabe ushimpilo. Bafowethu sesiphinde sabuya ke futhi njengoba ningazi angizukuba mude kakhulu ngizoba mfishane ngoba natural vele ngemkhutswane. Okay, asenze kanje mfethu nalo lunye udaba. Angifuni uliphume emlonyeni wami. Ngifuna kube abanikazi bendaba okuyibona abazonikeza abazonitshela ukuthi ukwenzakalani. Vula lento le ulalele ngoba kusazushuba. Bafowethu cela ningisondele. Ngicela ningisondele bhuti wami ngicela ungimele la mfethu. Bhuti wami woza la eduze kwami. Sondela usondela ungasabi sondela kimi sondela mfethu. Sawubona bhuti. Yebo bhuti. Ngiyaphila mfethu. Hayi ngiyaphila bhuti wami. Ngiyaphila mfethu. Sitholile email yakho. Right, ubhalile email ende kakhulu sayifunda, that's why sila namhlanje. Umuntu osekhaya akazi ukuthi kwenzakalani. Yabo, bengicela ukuthi uzasise ukuthi wena ubani uhlala kuphi, kungani sila namhlanje. Eish, bhuti wami. Sure. Mina nguThepho. NguThepho Thula. Okay. Ngihlala la ekhaya center. Sure. Eish. Bhuti wami nginenkinga enkulu. Inkulu kakhulu. Okay. Ngimfazi ngishadile ngigayede. Eish, makwamfazi wami eish, wenza izinto bhuti wami. Showcase. Izinto eish. Mfazi wami. Mana ke mfethu unesikhathi singanani ukuthi uzwana nalo muntu wakho? Lo muntu lo ngishade vele ngine 3 years shadile. Sine 3 years. Yeah. Sine 3 years shadile. Okay. So kwenzakalani mfethu ngicela ukuthi usithathe usibeke. Eish. Okay but wathi ngikhuluma isitho sami. Buwapo yawo. Khona malaka eish. So yeah. Musadi yona ke mchatile yona khona malaka wabona. Yeah, re re sokola too much. Ke thola ga tshiri yang gata ke gata. Ke la bona. Sharp ga gata na ga jola na lena. Ka fitla ke tore ke at least ai. Ngalo ke mo beja ga teng. Sure. Ka manga mo beja ga teng ga shata ga mahlabela nku. O sharp no. Eish. Ga vaya nka bo ma 2 years. Sure. Ze ngwana ona le 1 year braka. Ha etsa di etsa ntse. Nana 1 year the whole 1 year. O tshwantsa o chitela wena o bona sinene mara ke khona o bona evidence ka fela. O Twitter mara ke a bona go ke akabathe ya braka.
lebo makhelwane basho guys nana manje babu akile. If you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers a 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds, plus a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today and use the promo code DUYA50 to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. Panning is chiri na kena le motho aso kere yes. Ke akabate ya braga. That's why vele ke ngotse da edino go keng. At least lona maybe le kan thusa Sure. di braga. So ke bo botsa botaka bo abuti ba ba ithuba kena kae mo? Ke batla o tseba. Bo boti ba ba ithuba. Ka bona chiri msadi wa ka o. Obviously I ke nkile phone ya hae. Sure. And na kwathi nna ke tsara phone ya msadi braga wa bona. Ka e tsara ke le nna ke bona ga e khoda hi. Ana la go le go ke le ga fela ke Spani braga wa bona. Ka uma April da Good Friday ke le ke sna next braga. Ke sna fuck on. Ka I braga ga ka bathela le chiri le msadi wa ka o. Ga ka bathela. So ke sharp. Ha ona stress. Chirina ai ona le zaka nna ke ne fokona ke Spani braga. Ona le zaka Chirina ke ipotsa Chirina zaka wenka ka ke Spani. Le family nya yo vya se ke nna ntse ke gona go ke lahlela nyana at least nyana something nyana ba be sharp wa bona. Ere ke bona Chirina na le zaka eng. Ai ma go vya se mjita ke mjita le wena o tla bona ga ai a go sola something. Tsama ke shebe nyana something ka nka phone ya Chirina braga ka kena WhatsApp. Ene o to bona go nna manlaka. Go to bona mosadi ke masepa mosadi ai mosadi ke flop bra yaka le nna no ke itshola serious da ke nka phone ya hae ke a bona mo WhatsApp ena majita sa evile ga dinne ka mabitso a ditshiri a ditshiri o ka se jampe ke bona mpho mojita na sa evile ka mpho o ka I gonmane na sa evile ka enne mangena kapena tshepiso de ya mpole tshepiso khona se bua tshepiso mara mazita ile di profile pictures ba fethu ke mara ke sheba da lo di tu kante spoko sa malahla one day khona no sendile message go king hae fethu a go kopana kae da Cosmo da dintsa wa delete di message e ka gona ile ona ile Peta o bala wa delete. ya e ka gona ile pompong a lo ga metsi a ntse a pheile ka moto ka be ke nka phone message ya go tudu ke nka phone ka e penya ke sheba ke tloga ke tshepiso ai tshepiso ka se video we ke mojita o a tepanye okay right on stress sharp ka gawana ke first day ke gawana a fitla ra ke mo jotse lo ga message you ken sharp a fitla gon mane ya min tsiriak msadi wa ka fitla o tsa pompong a fitla ya wa pheya nyana da o nka phone ya re clips ke bona o shebile message go a ka bula WhatsApp straight o shebile ka modi mo fela o clips okay sha batlo gae ke ya man after baby mo 5 minutes msadi o sa raise ke a hlapa ke batla ya Cosmo o shota 1 2 3 okay o shota 1 2 3 ya Cosmo fit akina zaka o ya kanda ai kila ka etsa so mama ka ulang sendela nyana something nyana ke re okay sharp a ke rena ke bona aba vaya medium since avaya a chiga late ya khawana na braka ke motho go ke thu tu khawane sharp ya ke bile da edi bona mojita ke ga ke mmotse mara le gato le sentse le la fule sharp na kwentse vaya da tips ha ke tsebe na dintshang ne re sendela la nyewa ke sa pola na di picture tse dintse le go keng ga dinkile re le komole nyana re kena le zakanyana le mede mo ka bona re ja botse nyana re le komole da wa bona so da cameraman o nkile di number tsa mede di sendetsa ko mede mo da mede bana data da khinla teng
le nna ke na yona braka ona lo nyuwa braka thole gore re sheba ka acha fela ka acha fela seneng ha o bona obvious sharp ke batla di picture tse le braka nka di picture tse le sharp ke di send right nka di send sharp ke di send ke re clips ai ma di guys obvious se ke sola le nna go ke mosadi wa ka bana since ke bona daedene be dintshang ha ke bona ntse ha fale diamond kanta ke kena da e monki yo apela ke khona brampo yena o busy le na mosadi wa ga yena ikene WhatsApp ke sa di pictures tsa di what ke re yo shit na ga ona stress mara mosadi no wa nyera so e se le motho a boitsu a ke re clips loli o dilitile mara ke a bona se gale ne ba bua ke ga iwa never ka ile nna ke thola go yae so etsa la so nka se etsi no go keng ngwana ke tswele pele le ena braka go story sa thola go keng never wa tsa o etsetseng ho te ke le ngolle braka go ke le ngolle the way sure a ke le ka khabate ya street da lo wena o khona la ka le no tla bona lo wena hai ntara vele ba khabate re le mole braka o kile go bona ne re sa ka taba tsa go lo intsha le medem re ile ka taba tsa go re rona le lo lokisa dipampiri tsa ngwana like ngwana a be sharp wa bona re ile da mo tse kopana le Khonmane brampo ile a se video ngada clips okay sharp na ke bone profile picture mjita ke le bona mo dira ka ka matshwantsho ke bona ha se ba bua le medem obvious a like okay wa bona le wena re mo re Gauteng a tsebe na o tsebana le batho ba kae bo mkhaya bo mang re o bua le mjita ba bua okay sharp mjita mo tsa dintsango sharp le nna sa lebella mjita go ke a ka bona ba bua ba shapa kana ke bona ke re ena mjita yona ke mmona ke ane mpho ena ra itina yo kwata msiri yona ke mosile da braka ka gae ha ke sa dikena o vale mjita ha tsebe nna ke bula braka ke like ke na le pelo ya go ke thule fela ke khawane ke relax le ntse ke bona go ke ngorong ka mosira le diamond ka mosira le diamond so diamond ka ga lena ona le fro a ka se vale mamzala ne sentse le late nyana so bo ma to 6 nyana ka mosira da ka tla jareteng a ifla jareteng mamzala ke a fihle mfethu ha sure ka muteno ke mkhaya wa tshwa tima la ke ga wena khutlela ko mjita akaseda akase khutlela ko mjita next braya ka bona so aretse sona ya uthaka ne re kenya uthi ke usondele lapha ke la brama ngiyaphila kunjani baba ngiyaphila mfethu yebo nangu ubhuti la yebo uyakhala mfethu ubhuti mayeza kuwena uthini kuwena mfethu ubhuti maza kimi uthi na wayo usihlanganisana nomfazi wami la ne-cherry yami umfazi wami kalala uthi umfazi wakhe sure mina ngamtshela uthi mfowethu ngoba wena uthi cherry umfazi wakho mina lo cherry lo sekine 9 months ngijola naye lo muntu yebo mathi 9 months ujola naye imjita azange athatha isikhathi uvele wanzani wancapha wase wahamba azange athatha isikhathi nami mara yena ngendlela asho kanje manje sengibhelela icherry kuthi awufa manje icherry ayisabambini ifoni sethi wena uyangicabanisa nendoda yami mina ngiyabuza mcherry ukuthi kathi kanjani wena usithi ngiyakucabanisa nendoda yakho ngoba first time ngiqala ukushela ungitshela ukuthi wena awuna ndoda so mina say already mina ngiprepare ukuthi mina ngokushada sihlale sonke wena usithi awuna ndoda how far ucabangana so the man already ngoba I choose wami kudala siphilisana ngimbona akazi anginancane naye and two bengakwazi ukuthi umfazi wakhe mama sipemisana ngathi mara awuzange ngibona phela ukuthi awuzange ngitshengisa ngizange kuwona nentu nomfazi wakho ndoda mina bengizitshela ukuthi naye icherry of course ngiyayibona ehlalisana nawe kade wena uhlala nomuntu naye lo cherry mina naye vele ucherry namanje vele bengimdiza imali eziningi kwamanje ngikutshela kanje ngine stress bekulimali yakho ngoimali khipha imali kwamanje so ngidakiwe ngine stress yambona since izolo ngiphuza namanje ngisaphuza ngifuna stress angifuni stress because imali yami yahamba iningi kakhulu ngaba ngishada umfazi kudala of course mina ngithembe ukuthi maybe uzoyenza kanti umuntu nomuntu wakhe ke sithuma sengibheka kanje ngibona ukuthi vele ucherry leyana akasangenza akasangikhulumisa efoni ngagcina lo damali makhuluma istory sakhe ngathi kungcono senzani sikhulume le ndawo ayiphele because mina ngisafuna ukuchubeka nento engibona vele ukuthi kusasa ngifake inkingeni yayibona
mara mina angazi ukuthi iflop yami kuphi ukuthi umuntu uyangithanda uyangishela ngimshelile uyangiqoma after that ukungiqoma kwakhe sokusasa kuthiwa nginendoda ngikhiphela imali ngiyamdiza ngimenzela yonke into indlini uthi akanamali esitshebo angimnikeza i-10 rand ngimnikeza more than 400 hambe yenza Wayiza khonman lento wayiza makhonman. Wayiza lento le. Uyangitshela ukuthi mina nginawo uma ngimbuza uthi unozala noba uthi nginobhodi. Ubhodi okay ngubani ubhodi wakho? Azange ngitshengisa ufuna ubona ubhodi wakhe nami ngizama ukuthi nginyaziwe ukuthi kanjani yabo. So ubafo endlini akasebenzi uphela umsebenzi April bengasasebenzi. Singena kuma Easter umfowethu akasasebenzi. Ngapha wena ukhipha imali unikeza lo muntu osifazana. Uthatha le mali yakho uyise endlini uthenga ukudla uthengela ubafo ngapha. Short be imali yakho. Yeah. Short be edla imali yami mina ngifuna imali yami vele kahle kahle. Ngoba lo cherries lela ngizangilale na. Obungamqhufuza ngizange ngiqhubuza. Ngingakanzi next. Funa imali yami kuphela. Usukhipha imali ungaqhufuza. Imali eningi ngikhiphela lapho. Ngena umqhufuzo into yokuqala. Mina bengitshela ukuthi ofukezi wena anti kunjalo kithi isintu sethu. Sisibeka so ulala nemfazi. Osho nje befuna ukumshada, befuna ukumshada lechekeni yakho. Serious bengifuna ushada lo che. Usumqinisa. Ngile nami vela ukuthi ngeke brami. Manje ikhekhe lambili ungasathola. Angitolanga noma yini. Owamzanga ne. Ngizanga ngenze lutho ngifuna imali yami vele. Okay mangabe wadlanga manje okay ngicela ukuzwa istory sakho mfethu ngicela ukufaka wena sithini sakhe istory mfethu Sami istory mina nami ngivengite ngisazama ukuthi esayidini uyabona mara ngagcina ngabona ukuthi umfazi lo ngathi uwachoose naye ufuna ukubamba esayidini uyabona manje hayi ngagcina ngayeka kanjalo ngokuthi ngibona ubafosa ukuthi ufuna ukudla istaff naye ngagcina ngayenza kanjalo uyabona manje wena unesikhathi esingakanani uzwana nosisi lo okhulunywa ngaye usisi ungathi ngine 4 years 4 yeah Should lo share ya Joel. ngathi ngine 4 years ngizama ukuthi naye usisi manje usisi uvayala nestock uyabona ngagcina ngathi uthi ngiyekele kancane yes manje wena ubusumshayini bungatholi next now ngeke ngathola even ikhekhe la ikhekhe ungatholi ngizange ngithola even ikhekhe la ubucela kodwa ukucela ngilicela mali vele phela kona kalitswaka da ubucela stress if the last apa wafika uyabona bejika jika ne ukuthi ngizofika ngapho ngizothi ngizokufonela no akunokufona even ukubhaza nje ukuthi abhaza ukuthi sejaratini lakho akuna yes okay ngicela senze mfethu uthe lo sisi ukhona endlini right ukhona endlini sokwenza kanje sizomfonela ngithi ukhona endlini ngicela nenze kanje wena nawe bafethu ngizothi mangimfonela ngizofuna ezela ngifuna athole ubhuti eyi1 kuphela ningekho nina yabona ngizobe sengiyanibiza after mayisefikile yabona ngifuna ukubona ukuthi iexpression yakhe izothini angithi so ngicela ukuthi niyongimela nje lapha bafethu ya nime nje lapha noyi2 ya ningimela nje abatha badlanga bakufuzana mfethu least mfethu manje mana khona nami kumele ngithole umsebenzi phana ya kumele ngithole umsebenzi kumele usebenze no at least abafita badlanga yes yeah right njo ana lo mntana so mfethu mayibamba ifoni ngicela ukuthi mayibamba ifoni ngicela umtshela ukuthi ula ngaphandle ucela ukuthi eze abo okay bro hello baby angikaid umuntu wami bona ngicela ubuyelana tuzeni ke mo pe la toilet ya machi emo okay cat yeah zabala motwa you get time over danko but at least mfethu yabona amajita athi agcine ayakhufuzanga yabona ngoba ngicabanga ukuthi njengomjida mfethu into bezokustressa kakhulu ukuthi 1 ispan isiphelile 2 umfazi ngapha ubusy udliwa amanye amadoda yabona as much as ejola nawo but ebengaka
bebengakamshayi. Ngijabula kanjani khona Asimlindi, manje asimlindi, yes. ngijabule yabona namanje Asimlindi. maybe izinto zizovela again Yeah, ngithola isipane vele ngibe yabo, right yabona at least i-situation izobuyela back to normal mfethu. Because if usuyasipana kuba easy. Yabo, kuba easy. because manje ngiyadla endlini angazi Awazi ukuthi imali ibuyaphi, ibuya mfethu. kuphi khona manje makanyeke afazi wami hayi awusho ukuthi naye vele uthothe inyana naye ne hayi mele seyikhaya sohlala nyana ekhaya maybe uma 1 month enyana sijike vela wala abashiyela abantu labo Eish mfethu. Yeah, hayi ngiyabuzwa. Asilinde. Uye loza lapha. oye umuntu wami mama bebeza umuntu ja noshana ngikaini Okay, bhuti wami ngicela ume ngapha mfethu ne. Bayisela. Baf, ngicela uze ngapha. Usisa kamela. ngapha usisi Yabo. ungawari Sawubona sisi. uzobona ukuthi kunjani Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Sikhuluma nobani? Awukhuluma noSolihla waButhelezi. Umthelezi. Yebo. Ubhuti lo uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani mfethu? Umnyeni wami ngishade naye. Okay. Benginomyeni wakho la ngaphambi ukuthi ufike la, right? Yebo. Bengimbuza nje izinto ezimbalwa ngawe. unomunye Cha. Angitshela ukuthi uyakuthanda, niphethene kahle, yonke into ihamba kahle. Mangakubuza nje mfethu, yini oyithandayo ngobhuti? Into engiyithanda ubhuti ngithanda ubuyena. Ukuthi uyangihlonipha. Okay. Uyanginakekela futhi ngendlela engifuna ngayo. Okay. Yebo. Manje ekukuthandeni kwakhe nasekunakeleni kwakhe akukho mhlambe la ongathi khona njengomuntu wesifazane uye washibilika wayithola usuyolala namanye amadoda ngaphandle okanye wayithola usujola nenye indoda ngaphandle. Angaze ngashibilika ngalala nenye indoda. Okay. Kodwa ngike ngajola. Hayi ukulala kaze ngalala. Babazolala. Yebo. Lokho wajola. Yebo ngiyajola. Awusajoli manje. Asajola. Into iyenzeka kudala. Yebo into yenzeka kudala. kusho So mfethu ngicela ukuthi bhuti wami ngicela umtshele nje ngicela umtshele usisi why sila. phela mfethu uyakhumbula lesikhathi lesiya bengicela ukuphela umsebenzi bengina viki na 2 days 3 days yepompini esipheke amabhontshisi lawa yawo waphuma wayepompini kwangena message lapha ku phone ayibheka lokwempho amjidi wamazi Ngiyamazi. na futhi mfazi wami okay sharp awuthi ngiyekene le umfethu vele hayi sakhuluma naye vele wona mjidi mina bengibona ukuthi hayi cherry leyo kanti iprofile pic yakhe iyothi umjida ngayibheka benginokuyibheka nje ngibona ukuthi hayi mashintsha awufaka umjida omunye futhi that's why vele ngisolile ukuthi hayi umfazi wami and futhi beyohlala onemali ngingasebenzi ukuthi ibuya kuphi imali babe babona khona manje sibancane kanjani Yeah. sibancane vele street marish bhuti wami vele street bengikhabatheka lana mina bengicabanga ukuthi vele wona nakhona angithembi mfethu bhuti wami vele now Asenze kanje mfethu. Siswami uthe wena kunalawa washibilika khona. Wangalala kodwa washona. Yabo into eyenzeka kudala. Ayisenzeki manje. Uyabona? Akekho umuntu wesilisa manje omaziyo ojola naye ngaphandle kwabo. Akekho umuntu. Umile lapho. Okay. Ake senze kanje singamoshi isikhathi ne. Ngicela ukuthi bafowethu Qanizi phela umfazi wami lo bhuti umfazi wami vele street ubaba ukhiphe vele lobola lana vele straight woza futhi uyaphila sho ngicela ume la eduze kasisi bhuti ngicela ume la sondela mfethu sisi wami abafethu lawa bandlela umfazi laba vele awumazi ubhuti lo uyamazi Ngiyamazi. lo uthi uyamazi umazi kanjani Ngangihamba ngiyothenga isishebe. Kasi ngahlangana naye ubhuti wangishela ngamtshela ngathi nginomuntu ngishadile.
wathi akenankinga uzongenzela yonke into engifunayo. Okay. Angaqala ngamzibaziba nje njalo mangihamba lokho engilandelela. Angagcina ngavuma ke nami ngesimo sokuthi vele nasendlini akukho kahle. Umfutho akasasebenzi. Akasasebenzi. Ene lo bhuti lo bengithembisa ukuthi uzongenzela yonke into. Okay. So ngagcina ngivuma ke. Hayi lo bhuti besingenzi lutho naye futhi angimthandi. Okay. Bengithatha nje imali kuphela. Imali. Imali nje. Buti usisi uthi akakwazi. Njani sithi akangazi ngoba thina Umbuze nangi. Sister. Sine-9 months ijola. Do you know? Imanzi nobani? Nawe. Nami. Ijola nawe. Hayi angikwazi mvuzo. Wena wadla imali yami eningi. Imali yakhe ningi. Too much. Mina. Yebo. Uyangibona kahle kodwa? Nguwe. Ngubani? Wena wadla imali yami eningi kakhulu. Imali engidliwe. Akusompolo baby. Osho ukuthi lo bezomnikeza lo yena. Wena wangitshela ukuthi wena uzomnikeza lo. Wangitshela ukuthi wena awunandoda. Ngawe mina ngangizimisela ukuthi ngizoshada wena. Uthi bengidaki, just ngangidaki. Uyaphuza sisi umuntu ungayazi. Uyaphuza. Angiphuzi sengiyasho nje ukuthi shothi ngangidaki. Angizangilali nawe. Bumnikeza imali kuphela. Ngangimnikeza imali ngizitshela ukuthi ngowami lo muntu. Awukhumbuli ngesikhathi sihlangane Cosmo. Awukhumbuli sihlangane Cosmo nawe. Imali mina nginika yona. Wena ngesikhathi sihlangane Cosmo wathi indoda ngicambela amanga manje. Awuzange wathi indoda ngicambela amanga wena. Yebo okay mathi weCosmo. Wabuya vela bambe amaplastiki bu. Wena ufuna imali. Kanjalo ngicela ukuthi unike yami uphuma ekhini. Ngizangilale nawe. Sifuna isicabana. Mara nawe bodi yebo. Engingekwami mina ngiyazigulela ngakho ngilale nawe sokugula. Ngiyazogula. Khula kanjani? Mina ngiyazigulela. Ngiyakuncedisa. Ungalalanga. Ngaba ngilele nalo nawe wasogula. Tshela kanje. Uzomgulisa naye. Manje ngilethe uyangibona ngiphuza kanje ngine-stress ukuthi right vela hambe uyophuza le. Imali yami phela wena lento le yakho vele wena nomfazi wami imali yami. Ukhuluma iqiniso. Okay, singakhuluma iqiniso. Usho ukuthi bezomnika vela wena. Ngicela simnike isikhathi akhuluma iqiniso. Lo futhi lo angithandani futhi naye. Isidakwa nje engahlangana naso nami ngasidopha ngoba besikipha imali silahlile. So ngiyayifuna imali esidakwa. Ukhombisa ukuthi bengingathandani nawe kungani phongalalanga nawe. Phela wena uyayazi yona nje ikhisi yami nje. Angikwazi. Nekhisa uzithola. Awukhumbuli uzomchabuza labane emall. Awukhumbuli umchabuza labane emall. Lo muntu lo unendoda. Yazi wawa nenhlanhla ngoba amathe beyangeke emlonyeni bozothatha HIV wena. Uyakayala wena. Hayi ngeke at least mfethu. Ngiyakutshela. Ufuna imali yami ndoda. Okay isidakwa ngicela imali yami isidakwa. Hambe uyophuza le Yoda. Hambe uyophuza lapha. Mina ayipheli kanje. Bafo wena uthini kuyo yonke lento ngoba nawe ukule ndaba uthini wena mfethu? Mina hayi makhona manje ngilikhuluma nomfazi wami vele straight. Wena uthini mfethu ngifuna ukuzwa kwena uthini? Mina umfazi vele ngithanda naye mara ukuthi ngigabuzile ngizangigabuze yena nika imali kuphela uyabona. Ubumnikeza imali kuphela. Awukabulanga awukhufuzanga. Akukhufuzanga nokukhuthuza. Imali yakho bekayithatha kuphi kanti nayo imali? Lekodeka imali yamangawozanyana ne. Yena wangitshela ukuthi yena akasebenzi family yakhe ayisebenzi ayinalutho. Asebenzi vele. Okay mina ngizimisela ukushada. Angilali nawe before ngingakakushadi. Uyomthetho wakithi thina. Asilale nomfazi singakashadi, singakahlali sonke. Right. Uyangizwa into. Enti mina ngiyagula mfethu. Ngiyakutshela. Manganikezanga imali yami, iyafike kudeni indoda. Safike kudeni. Ufuna imali yami indoda. Nalo muntu lakho lo. Imali yakho noma ngihamba emapholiseni vele. Ngicela imali. Angisakufuni mina ngicela imali yakho. Sayithola cause uyahlanya lo. Phela uyakhumbula wena. Angazi nguncenga wena uyayibona indaba uyamuzwa ukuthi kusho ukuthi wena uzonika imali yakho. Wena kola nyanya futhi. Athatha siyabambana manje ngeke. Uyaya mfethu. Wena estakwazi kanje ngawe. Ngiyelitshe manje wena. Ngakushanyelitshe manje ayikho zobamba omunye wanya lo ufuna ukwenzani lo vele lo angasonya ngokugula kwawo ngasonya ngizokushaya baba yela wanya ufazi wami lo uzobamba ufazi wami lo and futhi nawe futhi ngishonza ngani imali ngizokwaza wena ngifuna imali yami ukwaza manje ufenge isitakwa ngizokwaza wena unalutho wena
uthini wena Lengizoyishaya liyazi. wena ufuna imali yakhe lo muntu ana next ngapho Mfazi wami lo. manje nithenze Noma ngingasebenzi nina nithatha kancane nina. wena wathula ngaphi khona kwenzakalani ngawe Nawe vele. kwenzakalani ngawe unemali yethu lo mfana Wena ngicela uphume kumfazi wami. imali yakho wethu Wena uphume kumfazi wena wami. umfazi usayifuna le ntombi Uyibona imali. wena Usayifuni. uright ngayo ni ngifuna imali yakho imali yami isuke kuza ngizangilale naye mafuna ngizomthelela ukugula kwami Niza ngamasema abafana. Labafana Akekho umuntu mina ngikhule engamtshela ngesintu ukuthi lo lo muntu anganginikanga imali yami lo nalo angeke basenze lutho ngiyawabopha la Ngiyafana. Hambe angeke bavukele ngiyawabopha la ngiyakutshela bonke la ngiyababopha la Hambe ufa. bahlale bonke ngisho ugogo wami mina angene emanzini ephefumula ngasemuva wala bajozwa Wawufazi wami akanikezanga into ekhona. Mina ngifuna imali yami. Akanikezanga into ekhona. ngiyayivala ugogo hambani endlini manje ngiyayivala le ngiyaloka ngiyaloka Akawunikanga ngithi mangena emanzini ephefumula ngasemuva njengengulube wala bajozwa ngiyabopha la bavaleke ngiyavala nqi onamama. abaphindi badlala unama itika bamba so yenza so wena njengawe uthatha imali yami ukhuluma kanjani ngifuna ukubopha Usekwa lazidakwa. mara sidakwa Wena usidakwa wena usidakwa imali wena. yami phela wena Usidakwa. sona Amayo. wena usuthatha imali Bengazi vele. Bakade bangadlanga vele. Bakade bangadlanga. wena bonke idakwa wena Bakade bangadlanga. bengidlela imali sidakwa wena Angithi abadlanga vele. ufuna ukutshela ukuthi imali sidakwa wena Ya vele. Uthengela umuchevo mara uyadla. uthengele iseo bese awuthi dangi imali yami wena mina ngabuthi danki ufuna imali yami mina ngabuthi danki kanti uthembani usilenda kanquma phela wena uthini kimi Khonman. Ayazi lentele. bafethu Zami vele lentele yakho liyasasebenzi. usisengazini yonke leya Lesithi ngiyitholile into engiyifuna. imali yethu efika seyafika ku-1400 phela ulokhu nikwaza lo muntu wena kunimina kusebenza wena Ufuna impama yana wena. Ufuna impama wena. since April Wena ufuna impama. Ufuna impama wena nje. Kodwa uyabona ukuthi ngiyenzani nto Uzoyi, namanga ngizokushaya. namuhla ungayenze tenzo ugogo wakho bafethu ngicela senze kanje yabona commotion la yabona commotion la inqa yakho ngicela ukuthi ungenzele kanje ngicela ukuthi phakathi kwamajita lawa yi3 ngicela ukuthi ukhethe umuntu ozohamba naye umuntu vele engizomchuza umuntu wami engishade naye laba zidakwa nje engazithola egadini bezingiphi imali so anginandaba nabo ulimali esidakwa wena mfethu namanga ngiyacaca ukuthi le mali ngeke uzithole Khonman nawe imelanyana lana lo muntu engakanjalo le sherini Ngiyathola. yakhe. angeke ngiyababopha ngiyakutshela gogo wami uyaphefumula ngasemuva ngeke uyenze njengengulube so uyaphupha lo ngithi namanga awumbonanga ugogo lo yangani emaqaqeni lawa ngambonanga ugogo unamanga wena uzontshela maqeda la hambani endlini ibone ukuthi liyasebenza yini ngiyafasa mangifika endlini ngiyafasa ngithimani ngingakafika endlini manje Kudla mina ngiyafasa kusela mfethu lana anele nina bafana. mfethu ithi ngenze kanje hayi ingozi mina vele ngiyabo mase nikhuluma ngogogo abafuna ukufasa izinto butami ngicela wenze kanje ngicela umuntu wakho nambeni bafethu kanjani sifuna imali yethu makho mali noyithola wena uthini ke mana ngithi lapho oza la ozani la noyithu ozani la bafo ngiyacaca le mali ngingisayithola yabo Hayi kuqhaza. sho mana mfethu ngifuna uzoyithola kanjani le mali izoyenza anti ngiqeda lapha kancane so ngiyafonela ugogo bayabopha namuhla ngeke bayenze lutho umsebenzi angeke babhebhana namuhla uzoyenza namhlanje ugogo bayabopha ugogo wami wena ukawabona umuntu ophefumula njengengulube wena asephansi avuka indlozi phefumula ngemuva so man athutshela le so mom ugogo koma engabafasa uyafasa angeke sabhebhana uyaphefumula ngasemuva libone ngathi umuntu ufile kade inkongo lapho uphefumula ngemuva kuphela uzobona ngiyakutshela first ukuvukelwa ngeke savukela uzobona uvukela kuphi ngeke savukela cha akuna lutho mangingafuni ngiyabavala emehlo anti bayala imali yami yes I'm serious I need my money uvale namehlo ngivala konke lokho vela ngeke ngiyekele imali yami ihambe imali efika 100 mama mtayima yazi imali yami ifika half ye 1400
angidlali kanjalo mina ngiziphuzela kanje ne ngiphuza igologo yami of course imali yami ngiyasebenza phela mara ngiyagula ambula nginikethelela futhi kugula konke bengeke ngimiyeke hamba umvala ngiyamvala hamba umvala ngiyahamba manje tata akazi wena udliwe mina ngiyami iyabuyela ngokho hayi ngizodliwa njani wena uzokwenza njani mina yami vele ngizoyilanda ma kuthi afuni naye ngizomthathela umfazi abantu babhekile manje ngifika ngithatha umfazi ngekade ikho ukuthi imali yami izokwanisa ukubuyela lapho ngena la yeah ngiyabonga mfowethu ne Ungawazi. ngihamba please ha Jolana abantu abarong Jolana abantu abarong bazokufasisa kwengulube bathi awuphefumuli la iphuma ngapha bathi iphuma ngemumva awuvukelwa awumkhalela umuntu wesifazane bafethu be careful you guys should be careful yabona lo bhuti lo okhuluma kanje lathwa ngimbambile ukuthi angahambi ngoba bengifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle into yakho yenza kanjani uthi unogogo wakhe uzomfonela mayiqeda la ugogo wakhe uzofasa zonke izinto ukuthi sobe sikuphi thina mase kufasa sobe singekho phinda asambe manje ngaze kufaseke nathi asambe sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu uJama Sijadu inkomo zidle ekhanga kuba selabile usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of uyangijolela mara wena wayitsuri naki nalimuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom Jwayela imali yami yonke le. Olova bakuphi kona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day Lo umuntu lo. Kanjani? Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. angcono ngibayeke bobabili qale kabe ushimpilo